Ngihlale ngicabanga amazwi kamngani wami uma esuke ethi kuzo zonke izinto uNkulunkulu ayidala ayikho into ebheda njengomuntu. Nakho kusephinde futhi uthi ye uNkulunkulu uyabekezela. Kube kuthiwa mina nganguNkulunkulu ngabe kade ngababulala abantu. Ngangiyeke mina ngikubekezelele lokhu kubheda kwabantu nje. Lapho kukhuluma umuntu ungenawo ngisho uTikTok. Ngicabanga ukuthi lo muntu njengoba ekhuluma kanje kube kuthiwa wayeno TikTok wayezokwenza njani njengoba uyabona mawufuna ukubona ukuthi abantu babheda kangakanani ongena ku TikTok. Kune challenge nje kulezi insuku yenye nje intombazane ekhubazekile bayilingisela lapha benza i challenge ngisho ungena lapha kuma comment baze be comment bethi umuntu ofuna ukuyalana noma ufuna ukushumayela ka esontweni siyahleka thina bese beyahleka ke behlekisa ngakho ukukhubazeka kwaloya muntu. Angaze ke ngicabanga ukuthi mina noma kudlala empilweni sekungadlala ngokukhubazeka komunye umuntu, kodwa konke lokho abantu bakubona ku right nje kuyihlaya.